Najviše mi se sviđa upravo to zbog čega sam ga upisala, znači konstruiranje namještaja i općenito ti predmeti. Odnos profesora prema studentima, također imamo puno laboratorijskih vježbi, terena, tako da sve u svemu je jako zanimljivo. Smatram da naša drvna branša ima veliku budućnost i da će se posao zapravo vrlo lako moći pronaći. Trenutno sebe vidim kao konstruktora, projektanta u poduzeću koje se bavi opremanjem namještaja, opremanjem prostora i proizvodnjom namještaja po mjeri. Ovaj fakultet pruža zapravo sigurno zaposlenje, može se naći posao doslovno drugi dan. Kad se završi fakultet, super je odnos profesora prema studentima. Možemo doslovno pod pauzom otići u menzu pojesti jer je blizu, imamo i kafić, svoju kantinu, odnosno i to je to.